koma ye bedie no mene Adom achede mpanifo ene bedi sa enkomo yi enti opanyini Gabriel Asamo atena so fi Grace Gift Herbal Clinic ena waba omo ne na laboratory no ehia omo pa ka ho enti omo ba omo atena si de na se opanyini abantie ni nkomo doc sister machi mejoso udem nim se de bia ba wo de nkyerɛkyerɛ ba nya aduro no nko na abeton nya yaresa bia no nko na abeka kyerɛ se yemra wo ba wo package so nko a wo de ma wo mo a ehwɛ ye ene package ne de he yes ene ye behwɛ niam bia de yare ba kakra aha cause once a Grace Gift ye mfiti prekupe em fa aduro nka obi but ye manipa no ehunu ade kopot ye de yare ne ye den e bai na before se be hya ase no em se ye de number ne ba ko betu dwansa na ye number e di kan no wo be frɛ Dr. Nkasa 0543 32 00 30 0543 32 00 30 and our screen na since wa e say twago ni nyina go e sound like kama auntie unim say yade ebakwa yade ebakwa we sure say ebakwa yade de say ya na montuo ne yedidie ye nante ne niamamu thank you any hwa ye hwe ye hu ye na keka bom and edeba yes very good me go to one lady be or a renowned woman she wrote a book known as Healthy Living in the year 1863 na asema okan the book no or say disease never comes without a cause yade emakwa omrekwa enye kofa bai bi ne kofa bai or say the way is first prepared and disease invited by disregarding the loss of health or say ebokwan ma yade no omrekwa ye clear nsafre yade no because ye to apomodemra nti ube yare apomodemra no wato ufo seki na wa auto nsafre yade na abo kwan so ho no fa so bai okay and yade den e bai it was the majority of diseases which the human family have been and are still suffering under have been created by ignorance of their own organic law. The ignorance about their own organic law. Into what did this what did keke. But so one did from principle you shall be diseased without a principle. Adeba ko twase ni pada se ni enyanon. Niama e bemben ya no be man ya pomoden no ade ne yemfolo because nyankopɔ de mra e na atokwa mama ni padua ne ne okwa. Ade nti na me sɔre na se me tie aduane me mfa ngɔhye me wenim. E kwan no da ho. Very good because en mra me kyerɛ se me tie aduane me de kɔhye me num. Ɛna me tumo me mframa me de fa me wenim. But just what you say. If you ensuo kura ye nom kura no. Se wo de good body no automatically body no selecting nsuo ko baby kasa eko. And aduane so selecting baby kasa. Baby na se nsuo na twiw. So won say amfa no kwan mu. Very good. It should show you say nipa aduane mra da ho. It is a nipa yare a ene so wato apomode mra. Ana se mra e fa body no. It yade e makwa na mo ye na yeto nsafre no. Bisa question bi o. Adenti na nipa aduane se hia nsuo a e ma o sign and a signal. Not just a murder. So, a constitutionally order. Say was a body requesting for water. A bra was short water. It is one first and one man body no be break it down. It's a echo now a year anymore. A botcher will say, I say, or fool or low. Why you will low? Also, you boom, just a bit. And then the bit me car and yache. Nanya na pomodin, sign any peduane etie. It's in a so nipaduane nyakopo beboa man wanda wana. That's the question. When him say you gari e draw the money pa. Sir. Yes. Me recommendation ke be ya say nipa papa modin ya. E gari a e twa so ye gari ne nyese nso nyu throughout. Ne mo yem balance no itu nso hie. E to da bia e twa so ye din so nyu ni nso hie nyina ko bathroom. Na odi nso hie ndi ka gari tubu hu e woro nyina. Uwi a na odi nso nyu no finalize. So we are sad now. One, a boost immune system. A boost immune system. It's a cause circulation of blood. But the brain shed any way. I didn't know na method be a no de omonans as in social. What is our question that? A baby actually not blood not circulating what thing free. Or the so new for the one akoda. It will hold den because this work not quite any thing. When your pains be, it will be fear. Are they to be cool pain no what madano any be no. It was a Grace Gift. So by ya wa you see titi atempon and ye di adwuma. It is this kind of petty ways na no fa so this aya de no. E no ne ye fa so. Ne wi a ye sa de Herbal na ye den e piso. Because we no na sa ya de.
na ade ba ko so a grace gift esa de say ade ya na amanfo nwanwa ne say eto da bia yare ni mi ba na aka kire nipa no ne nkrofo say da bi we dey kase omu hia say yesesa environment ne ma no di enti ne kase yesesa environment no sister yade ni bi wo ho a e by as a result of polluted your friends environment na o timu no gata wo ho ye di fufufu egum enama ye wi aka na ye di egum ni ama boni na fe anyinya anase bunu na eyi nka sabi enhwemu kire se etwase ye home oxygen from apa ekoyemu na ekoyim from aboni ye fe no carbon dioxide ye de epie enye sa ye benya mowa na ye benya yade okay from aboni na etwase epie no yesi me mfam from apa nkom na nyimpie and from ana me humi from me environment mo no eye oxygen ana e carbon dioxide so we be a problem ni yes mframa na ye polluted aye polluted wunya no mframa papa se wunya ko wu mu no boni na wo mu atwa se ba bontin wo enya yade no ya sa twe boni ya sa akokka ho and am sa yo so ene immune system dodo na breaki because every cell be a carry oxygen e di mamoja ana moja carry oxygen di ma your friends and tissues na cells no but when dey work me mframa boni akomoja nim eti di ade na dey come cells no na cells no starve in this way yet me break immune system because there's no way immune system be boost here and from a papa anya den enka ho yenhwe efe ye ni grace gift ho enkomo kakra yade ben sa na wose yade ba mo ho sister emra man yan kwa se mo yade bia already so ana television so na momu no yade ayenyensa eya nifra edi from 15 years going alanta eno no yentene no ana achacha eno so yenye ho adwuma okay na mo apart from that no yade bia wodi mse body say yade ena patanso say very good what studying yeah minimum adwuma nim very good enti no apart from say eno no bibia friend say yade wodi wani kire grace gifter e be hwama okay sa na yenye de ntie e be say the number no ba akwa tudwa biem 0543 32 00 30 0543 32 00 30 and 0244 126 123 0244 126 123 your numbers no eno no na anti dia me person me kira amanfo nyina se na wo kan yade no asem no yade no wo de kirikiremu o telephone phone so mai wo fra kirikirem won ebi wo ho a na doctor be ka kiro se daadi wo yade no wo hia se wo betu na mo de aba na mo ebi a wo de nsuo ene ka so no time we ebejai okay obi de na biane o a odi no fie kwan o fa so no aduane no sister obi no aduane wi a udi ayare ebia kwansen no mu no kwan o fa so no aduane no ene mfa problem e di problem ye den ebre no doctor be ka kiro se debi say ehia se fa odi be ba so a obe ka kiro se fa ye den fa bra obu o wa ye ka kiro se me mfa ma na mo ye ni say no chinchina chin o person oba but listening to instruction grace gift sana de ne de etie obu a mi kan otenase na saase we so yia no be ko end no na nka tupe no anom fruit no bi da fruit no and vegetables na e raw no yenya ingredients bi wo yemu a ene form moja wo na sabua immune system ye very boosted na organs no enya wo share yenhwe location no wo fa hen but your location no your miami no organ ha de edi kan e kumase ohwim school junction and the tosu mienu enkran ha yes new Achimota Petroleum opposite Family Life International School ho ne ho na ye kira kwan no enie na me sabe ye numbers no e tudwa na wasa hwe no screen ase no apeke na yade bia wo no wo synthesizer na se obiebie eni a ye ma wo de aba na ya hwe ye numbers no 0246 518 003 0246 518 003 and 0543 32 00 30 0543 32 00 30 and the last one here 0244 126 123 0244 126 123 your numbers are Gabi here that's here no pay I was gonna say Gabriel Asamoah no free grace gift Herbal